Lihat sejebak dia aja. Mandunding tiga ada yang saja lihat ini. Dijaga berdulu nih. Ani dijang ini ngeliu-ngeliu nang lantas Mariki bakal sebetulnya jadi kowe tapi hukum haroy Kudiak jadi raguetan pas paro sudah dajak menagang jadi itu lacurnya model waratu nyawa beli hai beli kamane beli ini jadi gini caranya pangsin mulia dirago nyebotang anaknya subuh kalayuan sekar ini jadi jalan Trap tiang irago, pajak bisa metron si datang sami beraya di tiang nyaman di tiang, durus melinggih gerak kena sani becik melinggih sarang sami.
Iya, ratu diramin titiang silarang sami sedurung titiang luran atur ye tingerin lurus tumut baji ye mangdeng lapanin niki ye mangde yakti saja siro josaning wikanin pangyak saja rauh lurus wajin titiang.
Intan terkenal tuh. Oke, Ratu Diranen Titiang Sinarang Sami menawi galah kecil puniki Titiang jadi wentenan atur matre. Sedurung Titiang wentenan atur matre ngiring piniring mencaran panganjalima. Om Swastiastu. Ye, Om Anu Badrah Kerto Yaptu Wiswatah Dumugi di kayunan sani becik rauh saking pangider buana. Pertama sani Suciang Titiang dani jero mangku lanang wadu punika taler angga perjuru Sinarang Sami angga perwartaka Sinarang Sami sani dahat mustika yang Titiang punika taler Ratu Deranen Titiang Sinarang Sami agung ngalit lanang wadu sani banget tresna sihinin Titiang. Lugrayang Titiang nyihna yang angga Titiang Imadiadi Sutrisna Titiang saking Banjar Malkangin desa Dajan Peken Tabanan ngendon Titiang aturang ayah mriki nggih nembe Titiang tumben Titiang aturang ayah mriki nggih pengeling Titiang majangare Ratu Dani Sinarang Sami nggih menawi pemargi niki pinaketenget pisan elingan sampun iwau mepejatya nggih ring perayangan duwe riki ring kayangan jagat samuan tiga Titiang ngiringan taksu ida betara niki mangga nenten nirdon ri sejroning pagelaran calon arang puniki Titiang lunas manda sutrepti mangga nenten benten Ratu Dani Titiang kuak-kuak melebos nggih pangten nyen benjang Ratu Dani meriki nyen ngabo bendu piduka aksamayan nggih sampun kadya sapunika semayan Titiang kadi rasa jiwa permanan Titiang Tuhan Titiang riki kawi muda riki Titiang newek enten je wantah newek niki nggih niki wenten makeh niki pengayah wenten penabuh saking Bangli nggih taler keiring niki ring saka Polres Bebeki nggih sampun taler pergino sani tiosan niki ayah-ayah bakti ri sejroning wentenan ngacegang seni budaya kadi mangkin sira malih nggih Titiang mriki boya janasiin segara napi malih Titiang mentantang enten saking maon Titiang mriki mando uning Titiang ada ya saja lihat ini dijaga bedulu nih jam 2 hari niki lihat nggih aman nih buku nggih elingan panten bejang bedupi duka pangsing nirdon kadi rasa nggih suksema niki pengayah Titiang niki na istri kari kawi muda selikur niki 21 tahun niki nggih panguning Ratu Idada bakti ayah-ayah pengayah duwe niki menawi sampun biasa dados watangan sira je Ratu Idada ni ane ada didi mirip ngendih pabah Ratu Idada ni saja wikan dari sejroning agianu sira je Ratu Idada ni Titiang ane jubah-jubah ane ada sejebak jagat bedulu Banjar Taman
Bejeng. Mas. Dengkula. Tuh bos saja lihat ane kuku yang cara jani. Yang tidak lihat nak siap. Yang jani tuh boleh lihat ane kuku. Ruang. Ratu idoran yang dijak. Siro jok telok resejoroning nyano. Ane ngelaran sejoroning aneluh nesti nerajano aji ukit. Himse karmo mati seluruh manusia tanpa dosa. Amah ni jadi. Yang sengidang amah watangan ni dari amah. Yang sing telah menjadi penjak di setro tadi. Yang sing telah penjak ben mani, yang sing telah ben mani ben puan, ben bidajo, di jojo, di tiang pengiri hidup betaro, siago. Yang sajo jorani mau sesok, terus. Boyo jemanah titiang ngeriki mentantang dan saking mohon titiang. Siro jo ani ngelarang liak ani himso karmu tuh ani demen mati yang mau dapat usul ulihan pengliakan ratu yang saja man beli ulihan bang saja nganutin pejalan darmu liak lingi aksara sing ada bandi ugit kajak nyamuk rayo bang sing maro bisa dari pojok bekurat-kurat kena nyamuk rayo apa tuh bisa dari apa terus yang sehingga jadi dengan jam terus bidan dados serah di tiang rekabanan dengan jam memori rapi dengan dia menawi risejroning untang ri panyerita ri kadi makin iki peredanan wong Sumedang penegasipun tijang tegas sering Ratu Derani mangda wenten taler tijang yopihan sering Ratu Derani niki adalah sebuah tontonan dan tuntunan pang benah pen Ratu Derani ngapo satu niki tinake kengken cina baktin rago ngerajagan dalam lanting pang patut rago ngerajagan dalam lanting mapan di satu yusa iwau wenten pepasaran ingat yo ngalih pengupa jiwa kuala seingat yo bakteri ida susuna mapan sekala kelawang ini sekala ni ke dan wenten sida palasan ring marjo pada yen ingat rago nake ingat masih rago bakteri ida susuna iko untang resejroning satu ring rayu makin iwau sampun tidak mesamleh irike ring ajam ring ukur watangan niki sampun kesamleh yang sing idang kauin lia pangsekan yang ngaukin lia haram goreng roh sing ado ni makri depan lihat yen sing idang jadi mani yen sing idang mani ben puan yen sing idang ben puan ben lom ben bidang jo mix saja sakemon yen idang Ratu Idoran ini ngamah saja niki watangan tijang tijang mengguru meriki ring berdulu yang saja ngidang ngepahang lagi watangan tijang mengguru meriki kenapa nih ngomong urus pintonin ngendeh saja pabah Ratu Derani urus pintonin
Liak lengo ringak saruh sing ado liak. Sami manusia wenang anutin resi jroning darmo. Sastra penglihakan ada sing ngajahit do dasari yadian pidan saja. Nyen bisa ngeliat sebanding orang iban bisa ngeliat. Sampun? Malih bos, durus sering setro, durusan kuaku, benjang durusan, punapi pasing mencret yang malih bos aduh nggih. Sampun? Malih bisa, lihat sejebak dia. Anggun kaju, anggun telur, lihat tanggun kau, lihat tanggun kami. Lihat sejebak dianya, mai lihat. Yang saja kita wali, nih, ada jadi watangan kawi muda. Saking mau dia sing tidak ngebahan watangan titiang mat, titiang ngeburu itu. Saking mau, yang rapi itu tadi tidak ngebahan iki. Dia mengguru mereka yang sing kita ngebahan ulihan sabuk rakidani ani mamli ulihan menawi kada sapudika panginten titiang panjang matur menawi kari niki et pemargi malih bos ngiring durusan ngering setel kandu mayu ide et pemargi lanturan pemargi kerja sapuniki malih pinegas titiang nanganin pengayah duwi matur suksemo menawi wenten manut resi jroning trikayo parisuda titiang saninganten nganutin resi jroning titiang wentenan sebelah palih pangantangan resi jroning rahina mangkin banget titiang lungsur agung pangapura. Tan hana wong swasta lulus tidak ada manusia yang sempurna. Ake penting atur ngiring sinap antek prawansa. Om santai. Makin lanjut nih. Hah? Lanjut. Kan ini lo lama lu kan terus. Hah? Belum jauh. Sih kan ya, balik. Dan supo. Bin ini kan sudah lo. Nak kira sana.